Ikaze mu kiganiro Isi yiruka mukurikira kuri BRM TV online. Isi turimo igenda yiruka yaba mu iterambere ndetse n'ihindagurika ry'ibiyigize. Muri iki kiganiro tubagezaho amakuru atandukanye avuga ku ikoranabuhanga, ubuzima, politiki, ibyamamare n'ibindi. Ndimanirahunda Jean Paul. Umunsi wa none reka mbabwire ku kirangirire muri muzika by'umwihariko ndagaruka ku nkuru ibabaje y'urupfu rwe. John Craig witabye Imana ku wa 16 z'ukwa karindwi 2019 azize indwara ya kanseri. Ni inkuru zitandukanye zagiye zandikwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse harimo n'ibya hano mu Rwanda. Umuhanzi w'umunyabigwi, umuhanga bidasubirwaho, John Craig wo muri Afurika y'Epfo wakunzwe mu ndirimbo Asimbonanga yaratabarutse. BRM Record. Hari ku itariki ya 16 Nyakanga 2019 nibwo hamenyekanye inkuru y'inshamugongo k'umunyamuziki John Craig yitabye Imana azize uburwayi bwa kanseri ku myaka ya 66 y'amavuko gusa. John Craig yavutse ku itariki ya 7 Kamena hari mu mwaka w'1953 mu gace ka Backup mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yaje kwerekeza muri Johannesburg muri Afurika y'Epfo ku myaka 6 y'amavuko mu gihugu ababyeyi be bavukamo. Nyuma yo kuhagera yahise akunda injyana y'ikizuru ku myaka 17 atangira kuririmba iyo njyana. Nyakwigendera John Craig wagerageza kwisanisha n'abirabura baririmbana. Mu mwaka wa 2015 nibwo hamenyekanye ko John Craig yafashwe na kanseri, ariko yaje gukomeza ibikorwa bye byo kuririmba, kwandika indirimbo ndetse no gutegura ibitaramo bya muzika. Yitabye Imana afatwa nk'intwari y'igihugu cya Afurika y'Epfo, aho yahirimbaniye kwishyura ukizana kw'abaturage ba Afurika y'Epfo arwanya icyitwaga apartheid, ndetse n'indirimbo ye yaje guhimba Asimbonanga yaje gukundwa na benshi bo ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko igihugu akomokamo cya Afurika y'Epfo. John Craig yaraherutse kubwira ikinyamakuru ENCA cyo muri Afurika y'Epfo mu kuboza ati ibihe byanjye bikomeye mu rugendo bizaza mu myaka 2 iri imbere. Aha ntawe umenye yajya koko. Umujyanama Rod Quinn w'uyu muririmbyi John Craig yatangarije ibitangazamakuru ko uyu muhanzi yapfiriye mu rugo iwe i Johannesburg ku wa 2 tariki ya 16 z'ukwa karindwi 2019. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Afurika y'Epfo biravuga ko kugeza ubu umuryango wa Craig watangiye ikiriyo cy'umuhanzi wahesheje ikuzo umuziki wa Afurika y'Epfo. Mu ndirimbo John Craig yamenyekanyemo ni Asimbonanga, bivuze ngo ntitwigeze tumubona. Ni indirimbo yagarukaga ku macakubiri yaranzwe mu Banyafurika y'Epfo no gufungwa kwa Nelson Mandela. John Craig yari umuhanzi ukunzwe cyane muri Afurika y'Epfo. Mu itangazo ryasohowe n'umuryango wa Craig wavuze ko ubabajwe cyane bikomeye n'urupfu rw'umuhungu wabo, basaba ko habaho kubaho ubuzima bwite bw'uyu muryango. Bavuze ko bagiye gukora ikiriyo cya Craig kandi bateganya no gutegura umunsi rubanda bazamusezereraho. John Craig yanditse anashyira ku isoko igitabo cyitwa Okubuyisa Isidumbu mu mwaka wa 1981. Kuva mu mwaka wa 2015 uyu muhanzi yari afite ino kanseri y'urwagashya, gusa ntibyamuje gukomeza gukora ibitaramo mu bihugu bitandukanye. John Craig asize umugore w'imyaka 31 witwa Jenny ndetse n'abana 2 aribo Jesse na Jalon. John Craig yitabye Imana ku myaka 66. Imana imuhe iruhuko ridashira. BRM Record. Documentary feelings YouTube na Facebook.